Uvedem. Šta ćemo nakon? Znači, Ovo tu, prvo roba, da. Reci kako smo lijepo se obukli, lijepo smo svi u studiju, Da. bla bla bla, Su Miko pičke. reče i onda ćemo rezultati. Ne bude li posebni pozdrav za ženski dio publike, da je tihi prosvjed. A ako će biti tih i može. Bravo, bravo! Ali čim sumnjam? Možemo mi napraviti. Nihovile. Možda da nekako će Lea. podržat, vas dve. Ne, se ja rešla o narda. Šta je ovo sad ozbiljno baš? Ne, ja, ti si meni Lea. Skurda, koliko dobro izgledaš. Nema Onu Lara, nogicu si izbacio, ko Valentina ono kad izbaci nogu, znaš. On kad obuče haljinu pa izbaci nogu sa strane, samo lagano, kao ovlaš da se vidi. Jesi svježe depiliran? A? Jesi svježe Apsolutno. Jesam li sam ih uspio razbiti? Kud? Ovo je otpalo kad sam povukao malo. Samo od Pa sebe. imaš i minutu. Zašto si? Ja možemo mi samo kratko, ovo je dobro. Ajde. Znači, ako možemo mi... Izriza sam ti... Znači, krenut ćemo sa Gorica Loksa. Loksa Gorica. Otučemo lokomotivi Gorici. Ja bi to volio usporediti sa kao trenutačnom borbom u stvari tko za što. I ne znam, moj je dojam da svi su počeli padat. Ono, osim Rijeke i Osijeka. Osim Rijeke, Gorice i Osijeka, da. Pa I da možda su svi već u nekom knockdownu. Da, Na primjer Varaždin koji ono kojem smo se svi divili kako super igraju i to. U zadnjih par kola je onak. Kad su razbili Osijek, ne mogu gola zapravo. Ne uzavi gola, da? Kad su razbili Osijek? Jučer? Jučer. Nisam. Ubili ih. Šamaranje. Ubili ih. A da ne da i gol. Danas... Teklić ne može više zabiti kurcem da opuca. Kad smo već kod Teklića, daj Ivan i one kombinirke. Jer ću zaboraviti za 2 minute. Već sam ti to mislio 2 puta reći pa sam svejedno zaboravio. Dobro. Najgore je početi ovaj podcast ponedjeljkom. Čekaj. Jer kad se zakuha priča, onda dobro. Evo, sopa zove, da. Dobri otkaz. Jenj. Ne, daj se. Jel imaš ideju kako se ovo otvara? Ja mislim, trebalo bi moći. Mislim ja da bi, ali... Jasno. Može, dogovoreno. Riješeno, analiza, sve imam. Mi smo zaključili da je ovo malo posao. Ova ploča trebala bi zadigni to. Vidi tamo, gledaj kako je Kaj je oko osa? Vidi iza zizi. Iza zizija ploča. Može sam ja kos, malo sam popio. Promijenjati, već smo trebali početi. Onda budite ukrivi. Nismo, trebali smo još minutu. Krivo i krivo. Kaj smo uopće pričali? Ja kad, aha, ti si Sigurno hitno može, reći. ali sačuvaj pa googlaj. Otom potom. How to jako patike. Kako ih ne otvoriti? Pošto svi sve crno u boku. Kako smo dobili crno. Ja Daj moram... jebote, Daj korda obuci narančasto, ono zelen. daj im baci tog Maradona. Miho, pokaži to kako boš pričati. Da vidim. I rez da ne valja. Dobro, reci da je to neki koncept koji još razvijamo. Da vidim majicu. Ja sam generalno Aha. protiv toga. Ma mislim da će to dobro ići. To moramo da ljudi. Nešto tako moramo sad. Moramo Ovo to ne dati izgleda ljudi. za sad dobro, ali. Ovako velika naljepnica je užasno. Škrtica. 11 sekundi, 11 dodira. Škrtica je. Ne bi dodira. Možda bi bilo dobro samo da on bude izrizan i da ovo Morat naprave. će neki ko PNG Da da. bude crno, a na bijeloj maji. Pokreni da vidim kako će se to na kameru. Da, dobro. Reci da je to, ono, beta, Testni, da. testna beta. Gama već. Dobar ima, ne? Možda bi samo trebalo njega i ove kako se zove. Da. To bi možda sigurno bilo bolje. Malo bi se, neko se, ti, malo s bradom. Ti si ga stavio jebala mu čočo mater. Evo ga. Može, kaži ovaj. Jer sve je crno, znaš. Pa daj onu u zelenu kordu. Ona je lijepa zelena je.
Crna koljena. Šta zeleno? Sti dobio zeleno. Pa nije zeleno, mislim ono je... Siva. Tako Daj, samo da nije crno. Šta je to iš obući? Ma neću obući, nego ću vam pokazati da ima. Znaš da nije sve zeleno. Evo u njega je. Viš, nije ovo baš zeleno. Nemoj pisat, nemoj davat ljudima za pravo. Za pravo. Pa je, jer Pravo. oni imaju neke sad ono... Dobra vam bila večer, prijatelji moji, dobrodošli na još jednu tribinu ponedjeljkom. Eto, kupili smo se ovdje ponovno nakon 2 tjedna izostanka, barem što se tiče mene, a Miho je bio Mišo, međutim Mihe već dugo isto tako nije bilo ovdje. Ali tako je danas Miho naš Topić stigao u Zagreb i čast mi ga je pozdraviti. Miho, bok. Čast mi je odazvati se vašem pozivu. Josipe, bok. Pozdrav. Jel tebi čast? A uvijek mi, apsolutno. To. Naravno, jako je bitno spomenuti jednu stvar, a to je da osim našeg Josipa Paušića iz backstage-a imamo danas i malo grupisa nekakvih. Došli su neke cure ovdje koje zanima tribina, malo će nas pogledati, škicnuti i tako, pa ćemo vidjeti što i kako poslije ovog termina. Pozdrav Ivana, pozdrav Maja, pozdrav Lea. Kaže se bok. Ovo će zvučiti jako dobro. Prije nego što krenemo, prije nego što započnemo, molim te samo na mene. U slučaju da tijekom iduća 2,5 sata pocrvenim, zašto? Zato što ima mali problem sa novom robom, inače pa znam ponekad dobiti osip prije nego što se ona opere, jer eto imam osjetljivu kožu, malo je gejkasto, ali tako je kako je. A zašto bi možda mogla dobiti osip? Jer smo dobili nove majice, a o novim majicama i o merchu, takozvanom, će nam više reći Mihovil Topić. Mihovil, dobar ti večer. Ponovo. Izvoliš. Ponovo. Izvoliš. Znači evo, naš Slavko nas je obukao novom pošiljkom jako uniformi. Da, slučajno smo se obukli svi crno, imamo mi različitih boja, mi smo colorful smo, nismo mi samo u crnome. Ideš, ovo nisam vidio. Da, fino. Ovo je dobro. I imamo i ovako nešto, evo Jožo, nasnimi nam. Naš merch u suradnji s Jako Sportom, to sad je očito iz priloženog, je u završnoj fazi pripreme. Ovo su nekakve beta verzije koje smo ovim pobacili između mene i Korde, ko da je plac nekakav, ali dobro. I ubrzo će biti online. Kada će to naši gledatelji moći kupiti? Ubrzo. A kako? Preko interneta. Jako Sport web shop, bit ćemo u kontaktu kad lansiramo naš štand na Jako Sport web shopu, onda će biti tu, kako se zove, objavljeno, ali obaviješten. To bi trebalo biti ubrzo, ovo je sad zadnja faza priprema, evo, možemo se ponosno šepuriti u našim tribinama. Dobra je majica. Dobra kvaliteta majica. Prvi pa je, jedno... Stvarno nije dobra, nije sad da govorim jer... Pa ne, kvaliteta realno nam je bila jedna od bitnijih stvari kad smo dogovarali s kim ćemo se partnerisati. I tenisica nije slučajno kraj Zizija, on je vidi se na ovom širokom... Dobili smo i tenisice neke. Dobili smo i tenisice. Rečeno je da ih moram nositi u podcastu i ja ću ih nositi u podcastu zauvijek, ali ću igrati padel u njima. Jer u ovim tenisicama možete igrati padel. Samo padel. Pa imam problem jer me u zadnje vrijeme počela me ahilova tetiva bolit. Inače me boli koljena. I onda sam bio na jednom... Ti samo kukaš. Padelu. Ne, nego u čemu je problem? Igrao sam u tenisicama koje praktički nisu imale džon, kao da igraš u starkama.
Mene dugo to mučilo, onda mi je došao prijatelj koji je sportaš i rekao pa ne možeš igrati u ovome. I zato ti treba prijatelj sportaš, to ti nije samom bilo jasno. Nije, a ne igraju tenisice, igra tata. Znaš, nije bitno tenisice, mogu igrati bos. Kad ćeš skinuti te naočale s glave? Neću. U društvu sam Dalmatinaca pa se želim osjećati prigodno. Jedno Maja jajama naučila. A znam, svi bi htjeli biti ono što nisu. Joj, šuti Andrija. Ajmo vidjeti parove ovog 31. odnosno 32. kola. Dakle, sve se započelo ovoga tjedna, odnosno tijekom prošloga tjedna, kada su Šibenik i Slaven Belupo pa to sam bio. 3-1 i Šibenik pobjedio Slaven Belupo. Nakon toga, idući dan, ili taj dan? Idući dan, Osijek je slavio protiv Istre 1-0, Dinamo je protiv Varaždina slavio 2-0, Gorica i Hajduk odigrali su utakmicu bez gola, dok je Rijeka savladala Lokomotivu 2-0. Da bi onda stigli do vikenda, stigli i danas do ponedjeljka, Istra Šibenik 3-0 pobjeda Puležana, Varaždin Osijek 1-3, Hajduk Dinamo ponovno Splićani 0-0, Lokomotiva Gorica luda utakmica 2-2 te Slaven Belupo Rijeka 1-3. Dakle, sada već znamo, sada i matematički Dinamo je osigurao naslov prvaka, Dinamo koji ima 71 bod, Hajduk na 59 nakon 32 kola. Rijeka lagano već plovi ka toj Europi, oni su sada Riječani na plus 6 od petoplasirane Istre. Osijek je novom pobjedom stigao na plus 4 od petoplasirane Istre, koja je onda na 41 bodu. Belupo Slaven 40, Varaždin 39, Lokomotiva 38 i onda Gorica 28, odnosno Šibenik 27. Razlog zašto smo malo kasnili, odnosno zašto smo mijenjali termin današnjeg podcasta, je što smo i Joža i Maja i ja bili u Kranjčeviću i pratili utakmicu. Stani. Niste live. Sve s početka. Nisam kliko go live. Da, ovo je dobro. A fino ste izreklamirali. Aj, sad ćemo ponovo. Isuse Bože! Da, vrati. I spontano, ali meni... Isuse Bože! Bog ide kao lajkati. Evo, sad si live. Sad ovo možeš već. Jesi odmah pustio lav, jesi? Kako ovo? Jesam sigurno vani? Jesi. Daj provjerite vas tri, molim vas. Je, okej. Čekaj, stani. Je. Dobro. Au. Da, trebali smo biti live prije nekih 9 minuta, ali otkrili smo... Dragi naši. Mi smo bili, Joža nije. Dragi naši. Nakon što smo... Objavit ćemo ovaj live na Clips.